Akla kayınlarını yemneydi, japırak kayı bilen tuzgına. Üstellerinin üstün yemneydi, ipekeyler bilen tızgına. Hürmetli karindaşlar, dostlar, tuğanlar. Mine tağın jeyler jitti. Tağın koyunlar yoprak yardı. Tağın ulenler hatfelendi. Tağın bizning yaratıp kütüp algan turuysun beyremimiz kilip jitti. Biz anı bu yıl boşqaşarak formatda qarşılayabız. Şoňa da qaramasdan beyrem ol, beyrem. Jey ol, jey. Turuysun beyremi bizning kütüp alıngan beyremimiz Qaybiş rayonunun İski Terviyet avulunda, Bitiriş rayonunun Kreşin Serdesi avulunda, Tileşi rayonunun Subaş avulunda, Elmet rayonunun Keley, İlten Guta avullarında, Şistay rayonunun Yoltan avulunda kütüp alıngan pristol beyremleri. Barıgızны da, barşağızны da beyrem bilen kutlap, sağlık, selametlik dilim, avurmağız, selamet bulağız. Bu situasiyalar ötüp gider, tağın motor günler jiter, tağın bulunlarga çıgarbız, tağın keyiflerimizni köterirbіз, tağın beyremler iterbiz, halık bilen jıyılışıp. Mine de sizni özübizning Yakov Emelianov ismindagi kultur üzegine şakırıp kalam. Munda da motor şaralar uzdırırız. Avullardan kelegiz, rayonlardan kelegiz bizge. Hem sizge özübizning kollektiv tarafından işlengen beyrem kutlawyn jetkiresi bizge. Büyük ey dağlarının eye başını day, ah biz atlarımının puraması. Ah biz atlarımının puraması. Jırdaşı yağlı biz gürleşik şoşu bulur trayışın puraması. Şoşu bulur trayışın puraması. Tuğanalar, kardeşler, Troyцын kön bilen, Иленче kön bilen sizne. С праздником Святой Живоначальной Троицы, Святой Пятидесятницы. Вот и дождались мы этого светлого дня, когда на 50-й день после праздника Пасхи Христовой совершается прославление Святой Живоначальной Троицы. В этом году Пасха особенная. К сожалению, из-за коронавируса, эпидемии, которая разразилась, наши верующие не имели возможности приходить в храм и на Страстной Седмице, и на праздник Пасхи, и в дни празднования светлого праздника Пасхи Христовой, не участвовать в крестных ходах и день празднования Вознесения Господня. Храмы, к сожалению, были закрыты. Вот такое испытание Господь нам послал. Но приближается великий праздник Святой Живоначальной Троицы. Накануне его по уставу церковному совершается поминовение усопших, Троицкая родительская суббота. И вот по постановлению правительства Республики Татарстан с 5 июня возобновляется посещение храмов, то есть двери храмов снова открыты, и наши прихожане, верующие наши, имеют возможность
прийти в храм, поставить свечи, помолиться за своих живых, усопших. Единственное, что необходимо сохранить и исполнять все предписания Роспотребнадзора, которые требуют, чтобы мы были и сохраняли масочный режим, и сохраняли дистанцирование друг от друга. Поэтому, приходя в храм, тоже просим все эти требования соблюдать. Самое главное, что мы можем снова вместе помолиться, что мы можем снова вместе едиными устами, единым сердцем Богу прославлять. Празднование Святой Живоначальной Троицы – это празднование, посвященное тому, что вся Святая Троица явилась миру, людям. Бог Отец. Мы знаем, что Его проявление, Его участие в жизни всего человечества на протяжении ветхозаветной истории. Бог Сын, вторая ипостась Святой Троицы, явилась в лице Господа нашего и Иисуса Христа, который действительно жил на земле, проповедовал, умер на кресте за наши грехи и в третий день воскрес из мертвых. Но и Святой Дух, Утешитель, третья ипостась Святой Троицы, которая по обещанию Сына Божия посылается Отцом для того, чтобы напомнить апостолам о всем, что Он им сказал, для того, чтобы вдохновлять и наполнять благодатью Церковь Христову. Позвольте мне от всего сердца поздравить вас, дорогие мои, с праздником Святой Живоначальной Троицы, порадоваться вместе, что снова мы можем собираться в храм на богослужение, вместе прославлять Господа нашего, приобщаться к таинствам Церкви. Еще раз с праздником вас, Троицы Кёнбелен, с праздником Берембелен. Мин халкымның бәйрәмнәрен барлыйм. Керәшеннәрдә җыен бәйгеләр. Асылына төшсәң, эш хезмәткә, табигатькә, җиргә бәйлеләр. Керәшеннәрнең шундый бәйрәмнәре кыштан, көздән, яздан, җәйләрдән алып кара, бар да табигатькә, эш хезмәткә, җиргә бәйлеләр. Bu ulu beyran izgi işlikle vatanı, ulunu ister titini dolğal, hem apostollarga izgittin imunu bildirip, Paskadan son 50. günde bilgilep uzulan. Kiçkineden iske olgan Turisun günü hokkalarını, yurtlarını, koyun, mileş hem başka ağaç vadaklarından bizi yedik. Bu yıla bizden oldu, eli bugün de iste. Allah'a şükür. Kireşinler jir bilgilerge, garip kudetlerge, işgalarga bek boy halak. Tik bugün günde bularning kubisi indi unutulup barar. Emine Tuğaneler gazetesi hem sayılarında belgine jıralını da, matur jırılını da unutturga biz yigit birmiyiz. Eydegiz Tuğaneler gazetesinde hem saytında halkımızın kireşinlerinin maturlagan bütün üzünçeliğin birgeler saklayıp. Her kireşin yurtuna Tuğaneler gitsin. Barımızı da Turisun beyrimlerim. Ey balalar, sizge eytem, kart kişini sannağız. Kart kişinin kabretin er birigiz annağız.
Annağız kartның қабіретін, үгітін çalantыннағыз. Қарт қатыры қалырлығыз, ешбір шақта қылмағыз. Қылмағызсыз жаман ішіні, қартның үгітін тұтығыз. Ақыллы қартның сөзлерін, әрбірісін отығыз. Отығыз аның сөзлерін, үгітін қабыл алығыз. Қарт кішіні күріге үк, бүркігізіне салығыз. Қартны ұлыны саннаған, соңғы күнде сүйенір. Қартны ұлыны саннамаған, ғұмыры бойынша көйінір. Hayırlı gün, hürmetli doğanaylar, hürmetli kardeşlerimiz. Tezden Tursun Beyremi jete. Biz onu her yılını motor ettirip, kömeklep, karşı alabız. Tursun ol, apostollarga izgetin ingen gün. O, olu günden soň 7 atına ötkeş, 20. günne bilgilendiler. O günde avullarga köplep konaklar düşeydi indi. Hem indi biz temli özümüzün milli riziklarımızı pişirip, isterler kilep, motor etip ütkärip jibereydik. Tursun ol, Yaprak beyremi dip atalar doğanların. Çünkü o tabiatının yeşillenme hem yapraklar, koyun başlarının kullanan ağaçlarından yapraklarından şahına doğru kile. O günü her bir aile birge yığılıp, güneşinlik türlü milli rizikleri pişirip, ister tireli böreklenip, oturup, şuşup, milli izge beylermişler. Tursun beyramları da jete. Eski Girişkin avlunda bu beyramni ilegilikten bik zorlap, hürmetlep beyram etkenler. Biz de şul yolalarını devam etip bu beyramni yıl sayın zorlap ötkerebiz. Konaklar şakırabız, artistlar şakırabız, jırlıyız, beyiybiz. Endi mine bu yıl biz bu beyramni boşqaşarak ötkerebiz. Onu biz online da ötkerebiz, jır muzika bilen de ötkereşekbiz. Şulay ok Tursun payının da uzatlaşakbiz, Allah bilse. Avuldaşlarımızны mine şuşu Tursun payınına dilekler eytip, basmalar tagarga şakırıp kalabız. Kütəbiz sizni, avuldaşlarımız. Sizni qarindaşlar barıgızны da şuşu yakınlaşıp kilişi zu beyram bilen kutlaybiz. İsen sağ bulayık, imin yaşayık, dünyalar tыныç bulsun. İginler umsun, alarını jiyip alırga yazsın. Beyram bilen hürmetli qarindaşlar. Ahazimler Bigeş ansambli sizge beyram hürmetine bir bulek hazırladılar. Oğlanlardan şeyip qayttım bir çeşekler beylemi. Oğlanlardan şeyip qayttım bir çeşekler beylemi. Her vakitte şerre uçsun Tursun beyramları. Her vakitte şerre uçsun Tursun beyramları. Beyram bilen hürmetli qarindaşlar.